Hai pena ram sak sakan tikun yang ni gutar pa video na tal dia na sona mangsa golpo gakani ba agan gakani video ko ra baimo demna yan sakapani video clips rangko jakalani gemanmo demna da wan ching nikna ta maninga yan Marco Kitchen family ni aganani komo yan Sir Simon Biko kes kha ninba bia thangko phara gatani ko kemo FI kha ninba ayamna yan bia bisongni hap news niko jakalani asilo andakyo amo demna yani nyamba rules YouTube ni rules kana aun asuna misokatken mo anayamna anchingdi sakabani video rangko de jakalna de manna de man bibija uni gaman jakal jawn namade nambataya diba antang tangni links tusa sakabani video rangko de jakalna manna demna maina noba YouTube ni rules regulation dongamo maina noba anching sakabani video ko de manana jakalna de manbibija maina noba YouTube ni rules donga jokona dawan asongna misokatkenmo YouTube ni rule ba niyam rangko jerangan masi kuje YouTuber gitara nasimang masina gita mangenmo handi bangaba English meaning di masija ndiba PED agan natna manjo ndiba nasong pina changgapade English mangabarang de na masegen mo YouTube ni rules ko masegen ni foraina changa hode YouTube na de bagi jap parangba masina gita mangenmo gitar YouTube parangba demna ching je nokma pa jiko taka ikun soira nadi nangai gen maina loba sakapani video ko jakal kenchimude dawanga katana kata yan Sir Simon ni video clips ko again daw biangko angni bini video ko jakalani gaman biangko thanao abar kagen ba kes kagen wa unude antang dosini kri anga bicha nami dakimna khemako bina nangen ba wiatna ta nangen yasan anchingni khema kaimna donna mana ni de indiba bisong video nokma parang khema kana manjode anchingde jokadi joktel jawmo maina no basakapani video ko ragabade ji video ko bongkan git rengdoba ko bongkan blog video ko bongkan aro dingtang mo banga film rangko bongkan mo ino ana sona example nakta kana tinga andayamna anching sakabani video ko jakalode simsakna de nangchong mota maina no ba anching de permission de rajinga permission rana de nangtela diba permission raja genchimu ba bisong video nokma pa owner rang nakna contact katong ode ba phone ketong ode na una nami agan sakataibo bisongo khema bi aibo je mandia nikon channel nikon video clip sakalcham demna yasan anchingna de option donga angko khema khabo nigongbo ndigi dakpo anga mkasi nakjo andi ongtaijo angba khathausan anchingde agana right donga ya uni khude anching antang dosini kri antang golani kri mamudi takna de manja skathang bisongku agan pangpli runa de manjamo anching dosiong gamandimo demna anga agana changje gensimba antangni agana changani gita agana tengmo diba jajani rang rongkhakina sona agana atna changjeng gensimuba khema khabomo nising parang emna anga ba banga mandirangni video ni clips kun jakadi jakkalingan diba jakkal gensimuba anga de mungsa angni muksongani ba chanchani dongskamo demna je mandian ya video ko upload kana ja ba upload kaniko namnukja nangnukja inga wago bade angna ubiatken ba remote kai delete kai kana aganatken yaiga ba ko chanchanga de permission rakija je ja video ni channel ni ko clip ti jakadi jakkalaria andiba bangbatan ubiatangna ndegemna changsabanga gari accident ani ko upload ka unubang anga remote kai galataya bia nokma pan angna contact khatani gaman uni gaman anching je ongjok nokma pa contact khat kenchimude anching nokma pa ko ongai ongje retingting metingting agan phangkli ruani di dongja
jiong jong an ching antangan sop kaimana wakti bon chipatai na nga video ba thari phangpla nangje ji ba takna nangja wa khusa nangade agan atna taska negemna dau je ching dau na tamnya ya brother Marco komo biade bina uyataniku dakingon sar semani uyataniku dakingon biade dau video thari phangplisa biko bini agananiko public na misok kata ungemo biko kratcha atagata bian digi dakanga cham digong cham angko ange bao biade public na sel kha atani gita unging jokmo uni man yako video thari jaon namade namai gencham ya brother ba Marco blog nakna agan tingamo negimna yeno angni aganani rango maiba gwalani rang genchumni kema khapo imna nakna namna kijanum genchumdemo maina no banga agan atinga anchingde sakabani video ko clips ko jakhalingon nokmak pa wetude aban digong manjuk ni tak manjuk changsa rangsa koti khema khaibo ya ndakimna ba bisong okamatong ode bisongni nokchi angin bana je ja khoba golfwe aganimna ribana nangen bisong khema khani ba dongna bano ba khema khajani ba dongna bano ndakimna namgpa khatachi golfo gurki agan gurki rebana gtaba manamo noktangcha ri angin bisongni nokcha ri angin ba bisong okam chelang ode unigiman wa ndakpa option san anchingade sakabani video ko jakhargpanade ongaya unigiman ya khusanade agan atinga digemna bangiba agan damna changjingjok digemna je youtuber gitarang ribangcham wanaba mugra gatanik tonga ya search emone dao Marco kitchen family ko ever case file khani gitaba ade persatna namnikin kajok yan youtubers gitar ibeng ba sakantinan magra khatanik tawa nemnas khangni khungkhungan yade wa ndakpa niamdi dongamo ndiba matam asija ndiba ma asigensimu ba matamde yakode daktra akhara ni gitabo ngaya unigeman yakode Poreskia dong barangde madi masya ndiba ngan tangde madi masya jamo Poreskia ba dongja uniman English ra jogona unu English pina gata manusa niam rangko masya yano English ra san dimna English meaning pina manusa niam rangko yunu chem masigenchem ndiba ngan tangde masya jamo ndiba masya jaba agan gepani agan ako masis kainga daode bangbatan youtuberang skiani ko dakinga youtuber gitarang nanmo mukhangchina ndakapa obostarangni narjok nagatan skiani ko dakinga bangbata youtuberang uniman skipani skiakoba jingni nakta nanga aro mangen chimode wa ndakapa kamrangko khajoba namayamo masi niam rulangko masi chongmot gepa ongen chimode ndiba ma siumai ba matamde khadra dakta agta ongaya uni manangan dao sakabani bidiko jakadi jakhalingan diba niam ko di ma siumai bangan khadra ba daktra ni gta san ongayama andayemna sobarang namniki jakpade contact khataigen remote khachina gta angge ba ade khadi kharonga doba sakabanrangni video komo clips kur ainba dayemna contact number una nangade youtube ni description dona mainonoba je nanggabarang maiba golpuna nanganirang dongode phone khatken gebon dayemna ching yandakpa contents rangko ragen chimde anching contact number de donchapna nangthela video ni description ba channel ni abotomo unigiman jerakode nangna tingri ningra ai masi etna wetna matnakta lemna yaudir pengrana simang masi genokma jiran youtuber gitarang dauri bana singparangna mukra khatani gitanga aro gacham rangna ba masi gijapana di an mukra khatani gitanga mo answer Simon Marco family na kitchen family ngebana wiatani ko dakacham andi ba bia yako video thari phangpulna de nangjachmo
Yaku angadi agan naktaska mainan nuba bia khasakin nakna message de complaint de retal de siat tangenchim andiba yakun masi chakjemna dawle biko contest kagta ga kangjokmo mainan nuba against kagta ga kangjok nakni video thari phangpletan enum thari phangpleta ni ara bini nakna uyata nikomo Andai bia search imon nakko case ka chung mutken ba appar ka chung mutken ni di nakna uyatta di uyat jenggenchim andi ba nakna warning onat metingsan ongenchimo andi ba na yako bini agan aniko kathar ajak jani aselu nakko appar langba ka new ka kangna badongmo andi ba na bini uyatta ni rangko niam piagta gas kajokmo demna yaksana adi agan atna ska pengrang angni maiba inu aganani rang golani rang dongdi kema khabo nising buskan kun mutila bye bye pengrang demna daudi na song yan youtube ni rules ko angni google search ka ani ko niang skabo niam rang komo yano section rang ko niang skabo mo yan youtube ni rules regulation ongamo daw yakuna song pura inebo aro nasong daw jorjol antang niang ibumo anak sona misu katinga Repera ya aro yan mengsa under section 107 Lemna yan disclaimer for YouTube ni rules yan under section 107 of the Copyright Act 1976 mo yakuna song purai ni na gta manggen yan purai nya ibun asima anak songna yanon video ko botna taina copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976 allows is made for FIR use app yan da anak song na tamanamo lemna nisem baskan ikun tela da anak song purai nyang skai bujok